Yo, what up? It's your favorite cousin boy, Joshua the Director. If you're not aware of me, my brother and my sister, they're at home. Oh, yangazi mina ufunani. Bona sengikhuphukise nequality nyana evile ngithi ngithi kancane. Wena. Yancane. Ngiyangifeel. If you're not aware with me, I'm aware of you, my brother and my sister, they're at home. Yazini, but khona masango makwazi ukukhuluma nezipopo la ngaphandle. Yazini mina ngifuna kumosha isikhathi. But time is man, let's get straight to it. But Alfred kunjani? Ngiyaphila sisi kunjani? Nami ngiyaphila bhuti wami bengisacela nje utshela ama-viewers wethu Jozi Bioscope ukuthi wena kahle kahle wayosibhalele thina. Ngibhalele iJozi Bioscope ukuthi ingisize. Kange umuntu oshayela ama-truck eThekwini ngisebenza kahle nje for the past 10 years. Then kule 5 years ephelile ngilahlekelwe umsebenzi. So ngiyasula ukuthi umuntu ebengithandana naye ukuthi hayi uye wangihambela njengoba izinto beze zingahlangani phakathi kwami naye kahle ngoba bese ngiloko umchithela uyawazi amadoda. Hayi mina ngiwazi amadoda ayenza namadoda. Awazi amadoda. Bowenzani umuntu omdala ngithi sifuna ukuthi ama-viewers wethu understand mawuthi wazi amadoda angazi ukuthi mina ayenza namadoda ngoba nezi izinto ezifanayo manje ngamadoda. So into ofuna ukuyibuza ukuthi wena wamchithela ukuze kungabi right. No. Akuthi ukuthi amadoda njani mara uyazi ukuthi uyabona mawendoda kunezinto ozenzayo sayidini ungazi ukuthi umama endlini uzofila kanjani uyayazi mostly mama singabantu siphila emhlabeni la uyabona nenyanga kunezinto akuthi ukuthi ngangimchitha actually ukuthi angisamfuni but nje uyabona ukuthi naye uyabona mosi mabahambe kahle vele iyadinga ukuthi ngithole iservice sayidini. Achina buti ntshotse jwalo ke ditsebe mara he o re ke tsela fela o sia ka baka la ho no chitile ene after o hawana wa lona wa ska ba right relationship life yakho ayisambi kahle njengoba usho manje. Yeah ayisambi kahle ene ngiyamsola ukuthi unesandla ekasifakile lapha yana cause umuntu vele bekayithandela lezi zinto lezi zomithi nyana njalo bihlezi sicabana ngayo into yakhe ukuthi yabo eli life yami vele manje ibheke phansi yonke into engiyenzayo vele ayihlangani. So bona abantwana nale ex girlfriend le yakho leyo cabanga ukuthi maybe nje ikhesi impilo yakho. Yeah, umntana oyiwani naye mara umntana solo ngiyazama umsupporta la but nje impilo ayihlangani manje. Kunzima manje. So wena thiwe umuntu ukuthi Jozi Bioscope uncede ngani? Yeah, ngeke ngayibona inceda abaningi Jozi Bioscope manje nami ngithi ngibhalele maybe ingangisiza nami maybe ngendlela engangisiza ngayo or ngithola umsebenzi or kwenza kaleni engangisiza ngako nje. Since ngiyasokubona vele life yo. So se motho ga ke batla di viewers sa rona di tsebe parce que re mhlomo rona re vesane ga ikinkela qeto ke kopa ba jwetse le bona o kopile Jozi Bioscope ska ha re le Jozi Bioscope since life ya o eme so ile cast o batla go bontsha motho wa setso ufuna ukuthi wena uzikhulumele ubatshele. Yeah, mayingangisiza nje Jozi Bioscope because ngibonile inceda abantu so mayingangisiza ukuthi ngitholise umuntu khona ukungisiza nginikeze usizo maybe ukungeza into kanjalo because ngiyabona ukuthi ngihamba nesinyama kahle life yami since nje ngahlukana nalo yamuntu vele nje life yami yonke into ibheke phansi umsebenzi ulahlekile 5 years ago sengibathe ngiyazama nje uyenza nemoto angazi ukuthi idliwe kanjani yabona kuningi nje kwenzakalile life yami since nje ngahlukana nalo yami. Yeah, my brother so guys into lo yetsang re tlotsa mali abuti Alfred re le team sorry re tlotsa mali abuti Alfred re le team re lo bona gogo o rona re le Jozi Bioscope o re tsebang hore re kile ra sebetsa le yena di show tse ding di episode tse ding. Yes, so guys ne ke batla le tsebisa fela rona re le Jozi Bioscope ha re nke fela dingaka guys se re sa bona di certificate tsa bona hore hantle na ba molaong o jwang. So ntho tlo etsa no re tlotsa mali abuti Alfred re lo bona gogo o re mo batletseng yena re lo mo bonela motho wa setso o a lo khona mo thusa a re jwetsa go bothata keng ska ha life ya hae so my team ke kopa fela nje re bone ngogo re bone o tshwaretse eng le ka life ya abuti ya a re tsamaye zamkarero putas guys la bona hape fela ke gotlile le abuti Alfred hape mona ile mona ntlong ya gogo ska ha ke le joditso ungachithela umuntu ospanisa umuntu sibalo expecting what are you expecting. Khona nokuthi ndoda utshontshela umthakathi into uzama ukuyenza utshontshela umthakathi uexpecting obvious ukushaya ngezulu shaka Zulu ngoba ushaya ngezulu uzolimala. Yabona mina angazitholela ugeli nje okren ngithola ukuthi uspanisa umuthi anyamiyeka boy akampani life yami ngaphinda mbe kahle nyamiyeka boy
Angeke mina ngijole nomuntu ndoda engazi ukuthi mawungena endlini ndoda hayi one day uzozithola nepapa lakho nalipink uzayithini hayi re lo mo batlela traditional healer fela wona re le Jozi Bioscope so re tlile mona bothata go re ka sebesane re ikenele fela ha koko bane sentsane ana le client so motho mo o ikutla jwang ska hare ngiyajabula iBioscope ukuthi ize ingilethe kugogo lana ngiyathemba ukuthi nesizo hayi ngizolithola vele so wena puta muzo uthi umuntu akho bekasebenzisa imithi enjani imithi angazi kahle ngemithi because vele mina efamily yami ngikuba akusibo abantu bomithi so vele nje mara bengokufica endlini ntolo kushiswe into ngathi kungenya amathambo enukayo nje ngithathe nesikhathi ukuphela nje ngesinye isikhathi ungathi bekafutha la endlini vele nje thole kunesinye isimeli nje sibhedayo la endlini into yakhona engihleza namaphakeshana wakhe vela nawo lapha nathi ngawathinti mina angihlangene nawo so ngimbuza ukuthi kanjani wena ube nento engahlangene nayo la endlini kodwa sihlala sonke lapho uvuka ulaka nje ukuthi mina ngihlangana lapha nezinto zakhe cause into zakhe lezi njengoba ngitshela nje ayi umuntu omdala le ndaba yakho ke utlwebi manyana ha etse ngisofela motho mo re bona go thatha bo bona le ngibona ke ha ikene fela go tlo hantla ntlo go go tshwaretseng ka mathatha ona le ngwana mathatha let's go team Thomas na koko Rekene. Kiskali bia mama mnya. Okay. I'm knowing ngene boy company ngime ngaphandle ngibori hayi mba. Kamera hanya mutho. Ngiyama sibone. Ngivisa hamnati. Gogo lwe. Yasibona. Leka mutho mo. Siyaphila kanjani mntanami? Ke teng motho moholo mona he ke wa ya buti Alfred se re fihlile le yena he. Okay, uthi uzoyenzani Alfred? Abuti ke kopa o jwetse gogo bothata ba hao. Lapha gogo uhamba ngihluphe gogo ngidinga ukukhanyiselwa gogo into zami ayihambi kahle gogo mina. Mntanami. Since ngingathandana nomunye umuntu mina engane naye so sahlukana ngokucabana ukuthi ngangimchithela so and bebe umuntu othanda imithi too much man so ngiyasola ukuthi yena uyabangenza something cause bengisebenza umsebenzi ungahlekele 5 years ago and angazi ukuthi ulahleke kanjani nakhona izinto zami lo khanya olalong mina then all of a sudden kwaphela nje kwashabalala yonke into nje umsebenzi walahleka bangidla nemoto angazi ukuthi kanjani kuningi nje gogo empilweni yami vele hlangahlangene nje sengathi ngiyazama nami lapha ngiyayibona impilo yami ukuthi iyaphansi nje impela iyaphansi vele akukho kulungana so ngize ngaxhumana nalabo eJozi Bioscope gogo bangiletha lapha ukuthi wena umuntu ongangikhayisela ongathola usizo. Thokoza mntanami hayi la ekhaya bakutshela ukuthi usebenza kanjani laba amakhemerozeni nabo kangabe bakuchazelile ungafaka imali la ngaphansi kwesikhumba mntanami sihambisile siqhubeke ngomsebenzi. Thokoza mntanami. Isibongo wakabani? Wakamdledle gogo. Wakamdledle. Okay, thokozana bakamoya bakaXeshani nawe umntana wakaDledle. Sicela umkhanyisele izinto zakhe zivuleke sishaya amathambo sizwe ukuthi kuhambani impilo yakhe engahambi kahle. Ngingavuthela la kancane mfanami. Thokoza mfanami. Ayizamkhali yabona osenkinge ngerelationship uzwe namsangoma boy hayi hamba la khona ukuhlama nengo 3 days mfana hayi ngeke hlanganisa amathambo wethu. Abakamoya bakaXeshana vulelana umntwana inhlanhla nako sizwe ukuthi ukhala ngani kuhambani. Nazi ihlelo ziyakhuluma nawe mntanami. Imali ivalekile kwamampela. Nasi isinyama siyakhuluma. Nabo bavalile. Kodwa ke mntanami hayi uyamsukela le ntombazana. Akunantombazana lutho la. Nazi inhlolo ziyakhuluma. Le ntombazana ayinalutho la.
Uphi ubaba bakho uzala kumfana? Ubaba washona. Cause bengase simuntu ekhaya gogo yabona Thekwini ekhaya kule kude so bengase simuntu nokuya ekhaya. Mangithinya ekhaya engafica ukuthi ubaba bathi washona vele. Siyakhuluma mfana naye. Nali ithuna lemnyama livalile. Zonke izinto zakho nje zonke nje zivalekile manje. Lo baba lo ulele la kodwa ngento emele siyenze kulo baba. Kumele sihambe sofuna ithuna kababa. Siyoshweleza kilo. Kuzinto zakho zikhanye ngoba kuyabonakala okunye kuvalekile okunye kuvulekile. Nazi imali zakho mfana zivalekile. Into zakho zonke nje zifuna ukuthi uyoqala ufike ethuneni likababa. Uzabona yonke into yakho izahamba kahle mfana kanje. Ngoba kangasayenza kanje mfana uyohlala yonke into kungasasebenzi impilo yakho yonke. Kangibhekile nanga namanzi mfana makulindile. Kodwa aqamule uqalelana mfana bami. Uyobona qala la ethuneni likababa. Uthi ungabuye ethuneni likababa bese siyogeza mfana bami. Ngoba naye nendishi ivalekile mfana. Hey, hayi kunzima mfana. So Thokoza gogo ngiyaxolisa kodwa ngifuna ukubuza. Angithi ubhuti uthe ucabanga ukuthi girlfriend yakhe imkhesile. Njalo mutho omhulu ohanhlanhla si girlfriend. Akunamfazi next akuna girlfriend next la. Nali ithuna livalekile kumnyama into zakhe zivalekile nazi imali. Simvukotile ukubonisa ukuthi imali ivalekile ukuthi angawufika kuphi ubaba wakhe lapha. Kumele ayofika khona kubaba kasuke eThekwini ayike zabafazi. Akunamfazi next la. Lo mfazi nje uzihlalele nje uyamcabangela amanga kuphela. Into emele ayenze nambo ongena la kubaba wakhe angafika kubaba wakhe into yakhe izavuleka. Thokoza gogo inkinga ethuna angilazi nakhona ukuthi likuphi mina gogo njengoba ngisho ukuthi ngangihlalele eThekwini gogo. Ekhaya kudala bengaso umuntu vele bese kaya ekhaya nokuthi ubaba washona ngizwe nje bathi washona ngesikhathi seCovid gogo. So angilazi nethuna lakhona ukuthi likuphi gogo. Angazi ukuthi sophuma sibheke kuphi nje. Cause nasekhaya nabadala abasasiba abantu abangizwa kahle nje njengoba umuntu angavelanga nasemgcobeni kababa. Hayi sizohamba ngenhlolo mfana. Sizohamba ngenhlolo before siphuma la ngo12. Ngizophinde ngishiye sifunisisa indlela mfana wami. Size siyofika lapho ethuneni kababa bakho. Kodwa kumele sihambe ngo12 mfana. Sisukele so angazi abantu ngiphathele bona ukuthi bazafika isikhathi bani bazongithatha. So wena ungatshela mina nalabantu ukuthi sizophuma isikhathi bani. Ngizilungiselele ngilungisa into zami. Sihambe simfuna. Thokoza gogo bengicela ukubuza ngibatlalile viewers sakona lithi bemutho omhulu. How 12 yani ngimuthabe ngasebusuku hayasemina sihambe bona today. Yebo ebusuku kumele siphume la ebusuku. Siyofuna ithuna ngizoqala ngishaye futhi inhlolo bese siya 12 ebusuku emathuneni. Mina wami umsebenzi wasebusuku uqala ngo12. Hayi. Wena sengina ukumntana. Abuti wa utlwa ke go gogo re tshwantse hore ka 12 e be re le prepared re tsamaye go batla le thona la ntate wa hao. Mo right ka se. Yeah, right mina I'm prepared for everything ukuthi vele bangithola usizo nje noma ngabe ngesikhathi bani as long as ngizothola usizo nje kulungile. Okay. Leka mfana konke kuzaba right. Konke khuleka nje ungayivela uvala ungahlisi inyembezi uqine ube indoda. Sizohamba siye khona leGoli. Sizolithola. Yonke into kodwa mntana mona kumele ufike siyiwe eGoli maye. Ngoba u12 kumele usishayele sesifikile lapho. Wona uzongithatha ngesikhathi la maybe ngabo 10:09. Bese sihamba siye eGoli. Isithunya zami zonke nginazo lezi sizongikhombisa indlela ukuthi siya kuphi. Konke kuzalunga. Konke nje ukhulu inhliziyo kuvuleke. Nawe mntana mfike ngesikhathi. Ngo9 siyabe sesiphuma la. Thokoza mntana. Jole he guys ngiyathemba momo hayi batho ba baholo le mametso hore gogo o re hantlantle ntho tshwantseng yetsiwe mona go re tsamaele abuti Alfred ka 12 re yeng le bitleng la ntate wa a le gona mo shebisa lona so yetsang rona re le Jozi Bioscope re tlo tsamaya le re yeng mahaeng re khutle hape re tle go gogo ka bo ma 9:10 re tlile re khutle hape le abuti Alfred ka bo ma 9 to 10 wa bosiu re tlo gona re make sure re fihla mabitleng ka nako ke kopang fela guys le emeng fela hanyane bane ke tlo le bona after the ad break. Yes babe. Azokhala Hi guys ke khutlile hape le gogo le abuti Alfred ka jole no re tsamaya le gogo ya mabitleng re lo go ba tshwarele go ntateng wa abuti Alfred hore a tlo gona gogo a thuse abuti Alfred ska abuti Alfred a re ntate wae o mo sithetse go o itse o mo jigetse so gogo ba re thuso re tsamaile abuti Alfred a lo go ba tshwarele le bitleng la ntate abuti Alfred gogo Thokoza jole re tsa jwang gogo ha se re le Thokoza mntanami
Siyahamba manje sethuneni kababa kaAlfred. Kasifika lapha na gogo nama ngilazi kahle but ngizofuna ngomoya. Mara kasifika lapha umntwana naye bela akhula inhliziyo. Yonke into esiyenzako lapha na konke kuvuleke kukhanye. Alfred asambe umntwana. I'm crying. It's all what, man? Papa bisa kene moni. Rasa ma Chris. Ya rasa. Hey, oh my. Those are Tino Come on now. Ngoba siphatha ngempephe siphethe ikhandlela ngesikhanyisela indlela. La sihamba khona mntanami. Uma ufika usibambeka. Ungayehli sinyembezi. Awuthi hayibo. Hayi. Chokoza papa. Hey. Zakha. So what are the people gonna say? Seeing people running. Mau belaban. Atu ni. Lang nama pensi kon. Hey man. Alfred mntanami. No, Ibo. Siyamba sifuna indawo kababa. Angazi. So what's the amazing for? Why is she amazing? Siyamba sithola mntanami uzogeza kahle. My babu. My babu. Tebo. Ya, jela supra. Ayo. Shit. Lakvelisha khona ilithuna. Na like lakvelisha khona kunethuna lapho. Kanti ama-roots anyeka yehla hayi madoda hayi. Ngitshele isihlahla sezethuna yini lokho. Kodwa kona mhlanje sichithe ini. Amakhandlela mhlawumbe mfana wami. My babu. Ndikukulayite ikhandlela ukhulumile kwababa. Indawo yakhe siyitholile yokugcina. Edlula la isekho. Siyaphatha mfana wami. Indawo yomele uyimelelena nawe. Asondeze yonke konke sondela mfana wami. Kwindawo yokuthi ukhulume wena manje. Khuluma wena ukhuluma noyihlo.
ngicela ubambe ekhandlela mfana wami ngoba mina ngizokubambela bambe ekhandlela lapha nami ngizokhuluma ngendlela zami okhuluma ngayo ongasikwenzayo lokufuna wena Thokoza mfana masikhulume Thokoza mfana masikhulume phela khuluma phela mfana wami yimi baba lala ngizocela indlela ungikhanyisele onke amathunzi amnyama ahamba phambi kwami Thokoza mfana wami siyasona khona Yo, fuck, I was looking too much. Yo, bempeke kakhulu. Yo. Ish, no, abengathuka guys, angithuki mina guys ngiyindoda. Yo. Ay, bara nani guys awushudukile ba. Ha. Ulile fast kanjani? Themba lokho. Yimi baba lala. Yo, bo. Indlela ungikhanyisele onke amathunzi amnyama ahamba phambi kwami Thokoza mfana wami siyasona khona Thebo. Emampilini njalo manje kwethala ingicela nami ngiyazibuza ukuthi kwenzakalani like wabona ke because akabalekanga lo muntu akafakwa umuntu njalo ulisore ukhona uyasiyamukela phezu komuzi wakhe hayi nawe uye kubufebe uzokulibheka kanjani uyafeba phela mfana wami Hayi, nawe kubufebi. What the Hayibo. Hayi. Nawe kubufebi mfana. Nawe uyavuma Thokoza gogo. Ngizobuye kubufebi. Hayibo. Nami uyasaba kanje usabanje kanti kunani lakho bakunalutho sona khuluma noyihlo lana sengimamele mfana wami Hey. baba yimi indodana yakho baba yeyi khanyisele baba khanyisele hayi Anyisa, yakhuluma ukhuluma Alfred Instead ukuthi ngithuke nami ngiyahleka. Hey, nami ngiyahlala. Hey. Mr. John! Mr. John! Where's Mr. John? Mr. John! Ish ngahleka yeza. Instead ukuthi ngikhale ngiyahleka. Ish. Sorry guys. Ish, it wasn't my intentions to laugh guys. Ish. It's like ish. Ay, futhi ekuthola yalakhisa la le comedy le kahle le benzeka la. Ay. If you're not aware of me, my brother and my sister, they do mama aware of you. Get one subscriber wena bona share this video. Get a like. Mara nikhohla kanjani vele look like. Nina kahle nangijwayela nina. Bamba la. Roger. Fuck that bitch, try put the free on it. That put the free on it.